Pi Dina ay. Nga nang tay na po umlang siya na ka constituency ka 6 constituency jong krimen sila. Iwat ko ay haka BBP. Nga batkom ka president yung ka women swing clear circle. Ha. Wal ba strong mana? Ngiwan na siya nga, ngiwan bara siya yung system. Ngimidas step. Ya pula mengi ka result. Balik ka than adu ka to ka BBP. Kumna? Balik ka than kesan kesan. Sutong BBP ha kiriya. Ka dis nga tho nga kalong bakipet ba kim singohon syupi ya kanik sorkar ta kadawang. Bakipet ba kila kersan do imba yap yak pasti. At kumniro ngis ngungu bangila ko siya kapang. Namar wa ha long minister, wa mele BBP long minister. Balik ka hiar du ka to ka vote ka BBP jong ka UDP. Katati kumbang mantan yo la si bakipet ba kina mesingohon syupi ya kajing long leni ya kajing penyat. Penyat jong Oo. mele kan. Ikan jikeman ba ha KMDC ba. Basawan yo biang ya kajing job dan jikeman. Ngikin men bet. Ngidar me kajing kermen marba kajing lenti jong ni klam gad da kamana jong handring ya jarang ka da kajing duwai da kajing ngo ya oblay wala sibun kajing sya kan tho kajing sya kan ben kajing sya ka bang ketian wala katar kermen bet bah kan di siru ngin poi bet ka thong. Di berkat ba pinjok hadu kat ne kai mit nang sidiat mo di mudur ba hadu kat ne hilang mudur. Haki por bigil camping ta ngido man sim namar ba kidon sibu kiduna pik ba ke banemi ha hanrei hagas ni camping mut pade haga first round second round ibala tambe ke wut tapi ngas no singo yo man sim singo kamen